Sunan Bonang namanya siapa? Yang belakang pojok. Yang belakang pojok. Gak kalian delok HP. Oh, apa nakalan niku? Delok HP. Ayo. Yang di belakang. Ayo putra. Sunan Bonang ya ada. Maulana Magdum. Betul? Betul. Kasih terbang. Maulana Magdum. Saya mau semari Pak, saya semari oleh dia kalau jalan mana nih? Hari kaum man gue selari. Sabu, saya sabu. Saya mau nganter, baru saya sabu. Siap-siap nih. Apa pertanyaan nih? Pertanyaan nih, jenenge supire sinten? Ayo, gak bisa. Jenenge supire sinten? Salah. Salah. Sing ngeru. Bu A. Sing arep ngomong Bu A. Jenenge supire. Jenenge supire Mas Buat. Sawu. Siki direkwas dhisik aja jenenge Buat bareng ngono. Sekarang ya dia kamu supire. Ada sapa saiki? Lho, keropo iku sak kresek rek, oleh sak kresek meniku. Nggih, sak kresek. Hari ini pertanyaannya tali nang mburi kono mburi sinakoni guys, Pak Matasim. Sampai ke situ emang di. Iki. Sampai situ kono mburi kan Pak Matasim. Pertanyaannya kono ku. Karo ndelok rene ngacung. Jenenge bojoku sapa ya sing iso jawab? Gana siru. Saya aku situ guys. Hah? Iya, duduk. Kamu nak jawab dewe ora ya. Alhamdulillah. Oh, sis ngliwati tutuk BBL nek tuku kepiting gede-gede kono mang. Tahun dulu kita booking di rumah makan internasional depan BBL tahun itu. Alhamdulillah. Ayo lanjut. Sekarang walaupun kata dibaca dari awal di Qasidah Singgung TV mau istri Rasulullah yang pertama siapa? Sing ngajung ambek diri pasang sing ngajung dhisik. Urung sik dibaleni maneh. Oh, jauh ngajung. Istri Rasulullah semua ada berapa? Ayo tengah Pak Hari. Istri Rasulullah semua ada berapa? Hah? 9. Betul apa enggak? Betul. Ya, aja apa bang? Krepe. Hari. Wah. Makanya istri-istri hafal kula. Ini lebih baru kamane mau dibuka dia makan satu goy. Amin dong. Berkah semua itu berkah. Amin, Pak. Dapatnya oleh Bang Nicek kok kata berkah. Ada kerupuk. Ayo mana Sim, lanjut mana Sim. Agak sampai buri. Pinten karep pinten ya dia. Ini loh. Motong. Wih. Ini. Oh, Pak.
GoPro 28. Kondangan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah, mabad. Dumateng para jamaah, alhamdulillah, kula lan panjenengan sedaya anggenipun ziarah makam waliullah menuju yang kelima, insyaallah ini sampun menika yang kelima, termasuk niki Maulana Ibrahim Asmoro Kondi, termasuk niki ayahe Sunan Ampel. Habis sepon niki timbangane Sunan Ampel. Adi monggo kula njenengan sedaya kala bapak ya direkod wae niki ya. Monggo kula njenengan sedaya ndonga sareng-sareng teng makame waliullah. Mugi-mugi sedaya hajat kula lan hajat sedaya dipun kabulaken oleh Allah, dan perjalanan kula sing mulai pagi sampai sonten iki serata letih niku wau mugi-mugi diparing kesehatan kali Allah. Amin. Rupane sing melakoni wis rada ayek-ayek iki rada kepegelen insyaallah. Tapi ini diberi kekuatan sama Allah. Amin. Monggo sareng-sareng kita wasilah kepada Rasulullah, kemudian kita lanjutkan sholawat kepada kanjeng Nabi, sholawat kepada waliullah, mugi-mugi dengan harapan doa kula njenengan sedaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya waliyallah. Maulana Ibrahim Asmoro Kondi, Sahibal Karamah, Jinnaka Syairina, wa ana maqamika, wa fiddin. Al-Akna indaka syahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla diyar, minal muslimin wal muslimat, antum tuqaddamuna wa nahnu bikum lahiqun. Insyaallah nas'alullahu la wa lakum afwan wal afiyah wa salamata bid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad